Gde si, Stefane? Gde si, Stefane? Svaka čast! Svaka čast! Debilčino jedna. I veliki pozdrav svim mojim verglačima i najlepšim verglačicama. Dobrodošli u novi klip, u novi motovlog sa sprintom koji je malo prljav zato što ga je uhvatila kiša, ali dobro, nije strašno, opraćemo ga. Šta radimo danas? Danas se vozimo na sprintu i idemo da se nađemo sa Dabijem. On je kod Kosturnice, tamo čeka me na trgu, makar se ja nadam da je tamo. Ukoliko nije, sačekat ćemo mi njega. Idemo malo da se provozamo po gradu. On ima inače 3 skutera, ima Apriliju SR50, ima Aeroxa i ima Sprint Eagle koji je nafriziran ono na max. I taj skuter mu ide 120 na sat, tako da vidjet ćemo da mu mi to uđarimo jedan dan, da se provozamo ovdje po gradu, da se malo ishuliganišemo. Znači, brat je stukao u taj skuter preko 1500 evara, kako ja to volim da kažem. Znači, mora da ide 120, brate, ono, nenormalan skuter. Makar po njegovoj priči, vidjet ćemo kako će da se ponaša kad ga ja budem vozio, kako će to meni da se svidi. Tako da, gužva po gradu standardno, zbog radova koji rade u centru i sad sve ostale ulice su opterećene i ako hoćete da izbegnete gužvu morate da idete, vrate, okolo, da kružite ko kiš oko Kragujevca. Ali dobro, šta da se radi. Da li majke ti još legenda nije došao? Brate, dok sam ja upalio kameru, dok sam namestio, dok sam sve, brate, dok sam sipao gorivo, dok sam krenuo. Kakav čovek, brate. Se vrtimo ovdje u kružnom toku dok ga ne dok ne naiđe ono. Svaka čast! Svaka čast! Debilčino jedna. Ajde da spustimo ovaj ler malo. Stefane! Kako je lik ušao u kružni tok, brate, kao da ne postojimo, ono. A debilčina, brate, neki klinac, još pe ima ono na kolima, brate, strašno. Ja mu prišao u staklo, rekao svaka čast! Svaka čast! I on kao... Ajde, brate, piči. Jel snim ovo? Aha. Jel čisto objektiv? To, ajmo. Ajde, ćemo vamo... Ajde, idemo da hoćeš. Trči, snajka! Vidi novu Afriku Twin, kako je dobra, mamicu je. Vidi novu Afriku, brat. Beži dalje od ovog stila. Gledaj, živ ti sve. Joooo! Kakav narod, brate, uleću u kružni tako na ovu fazonu, ko vas je? Ko vas je? Da, isti taj kružni tok, ista situacija. I iz istog pravca mi lik uleće, naravno bio sam tad Yamahom. I bio mu spušten prozor. I sad ono što mene najviše iznerviralo, brate, neodlučan je, te hoće da krene, te hoće da stane. I na kraju mi stade čovjek na sred kružnog toka. Ja onako se iznervirao pa rekao ili kreni ili stani i tu sam ga nešto popičkarao. Lik je ostao u kružnom toku narednih 2 minuta, brate. A da sam bio skuterom, odmah bi izašao da se bio, ono, zato što bi vidio, znaš, ovo skuter, klinac, sad ću ja njemu da pokažem, ovako kad vidi motor, brate, full oprema, kao što sam sad u full opremi. Mrk! Ćutimo, a? Baš sam se jednim pričao o tome, ono, taj neki doživljaj, kako mene drugi doživljavaju. Ja imam trip, ono, ja sam pa sam ja, mislim, ono, da li na skuteru, da li na Yamasi, da li na čemu god, brate, ono, nemam pojma.
A ono kako vas drugi vide, to je totalno drugačija percepcija. Još brate full black, ono, nešto baš, mislim da se ne bi zajebalo. Dobra ti guma, samo što moja, brate, ukockana skroz. Šta? Samo? Moja ukockana skroz, brate. Meni prednji. Pa dobro. Prebacio si je sa zadnje napred, da? Idemo pun gas! Full tak, čekaj stari da vidimo, ajde idemo! Kako mi pogledala? Opa, koči. Koči. Nevjerovatno je, ljudi moji, koliko se čovjek brzo navikne. Ne znam da sam to spomenuo u prošlom vlogu. Koliko se brzo čovjek navikne i prebaci s jednog na drugi. Naprimjer, evo, sve što sam ja pre radio sprintom, ja totalno više nemam poverenja u njega, ali bukvalno, znači, od kočenja do obaranja do svega, znači, nevjerovatno koliko se čovjek prebaci i navikne na drugo, pogotovo ako je na bolje, nevjerovatno. Eto, samo sam to htio onako da vam kažem, da podelim to sa vama. A ne još pravo, da, šta sam se ja izbagao. Beži kuće, nemam s čim da kočim, samo mi još ti fališ ovdje da se prospem niz ovo brdo ovdje. Šljunak. Ovdje ćemo sad malo da dižemo na točak. Neki će da dižu, a neki nećemo. Ti diži, ja neću. Ne mogu, mrzim. Da bi otišao još jednom da probaj, ja idem da jurim voz. Nemoj da mi rimujete tu dole po komentarima, alo. Da si Stefane! Ne ide gas, ali ide voz. Ništa, da bi je završio svoj trening dizanja na zadnji točak, tako da će sada ide da dopumpa gumu. I mi ćemo da idemo još malkice da se provozimo tu po gradu i ono, lagano, brate. Gdje ćeš da ideš da duvaš? Ajde, danas niko ne vidi. Levo! Hoćeš da te draftujem sad, hoćeš da te draftujem, pazi ga što mu radiš žmigavac. Pazi ga što mu radiš žmigavac, prijatelju! Radi ti žmigavac, sine! Ajde idemo da ga izobaramo u kružni tok. Ajde, neko lato, nemoj da pusti guma. Ništa, će se prospemo, će da... Makar imamo kontent za klip. To, ni drag. Brate, ja tek sad vidim koliko je zapravo klizav kružni, brate. Ovaj ovdje. Brate. Nema, to ti je ono, ljudi misle da ti trebaju kubici i snaga da bi imao zabavu, brate, ne treba ti, brate, ono, bukvalno. Koliko je zanimljivo držati pun gas ovo vreme. Svaka čast, care, svaka čast. Brate, kad bi ovoliko držao pun gas na Yamahi ovoliko dugo koliko sad ja na sprintu, brate, umro bi. Nema tog pravca, brate, dovoljno dugačkog za tako nešto. Zaboravim se koliko je zanimljivo držati pun gas. Sad kad pusti, gledaj sad, to mi kaži bre, pa sve znam bre. Najjači osjećaj, bukvalno, najjači. Hvala za semafora što nas si ispoštovao. Rekao, kad bi ovoliko držao pun gas, rekao na Yamahi, rekao već bi negde zalivadio. Brate, samo pun gas i ne pušta. A bukvalno.
Kako putka, a? A ja nemam zadnju kočicu da bih mogao to da uradim, brate, Boko. Ajmo, obor, samo da ovaj s BMW-om ne usere, dobro, nije. Sad je bilo do kraja, Boko, brat moj. Sad je bilo do kraja. Aha. A znaš što, zato što je ovdje kontra nagib i onda... Ti si u stvari isto oborio, a zbog asfalta si došao do kraja gume. Vidi bre, ali me uplaši s ovim. Strašno kako je nekulturan. Sram te bilo. Gdje si, Stefane? Ja rekao da prođemo onamo, pored Arabike, ti me sjeba. Pa može bre. Gdje si, Stefane? Tu. Pa da ne stojim na pešačku. Bez baju. A? Ma ajde, ajmo do Bagdale, brate, nismo otišli do Bagdale. Gledaj ti ovo kako se ne gleda levo. Pa Trstenik, pa da! Naleg! Ne, tamo da ideš, a hoću, teo sam naleg, bre! Teo sam naleg! Turim ti naleg. Uživaj, vidimo se! Kako šta radiš, huligan? Zbog vode. Sve zbog vode. Ništa ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog vloga, moto vloga, skuter vloga, kako god hoćete da ga nazovete, sa Dabijem. Nadam se da vam se svidao, a ukoliko jeste i ukoliko smatrate da je bio, jel te, vredan vaše pažnje, podržite ga ogromnim lajkom, recite drugarima za Fucking Riders, komentarišite, obavezno se subscribe-ujte, odnosno pretplatite ukoliko vam se sviđa ovaj sadržaj koji ste upravo gledali. I do sljedećeg klipa ljudi moji, vidimo se, ćao! Oprem, dobro, nisam spustio nožicu, to je podigao, ali sam je odrljačio. Jackie Johnny, samo Jackie Johnny. Pozdrav svima ljudi, muđa ovdje. Nije peace, nego fes. Started out with half and I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double.